ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, нашри ҷанбастаи барномаи иттилооти навидро мустақиман манзури шумо мегардонем. Дар студия Соро Холиқназарова ва сурдатарҷумон Қамаров Авранг. имрӯз дар агентии обу ҳавошиносии Тоҷикистон таҳти унвони пиряхо, иқлим ва захираҳои обӣ, мушкилоти муосир ва ҳамкории байналмилалӣ конфронси миллии илмӣ амалӣ баргузор гардид. дар тадбири мазкур намояндагони вазорату идораҳои дахлдор ва созмонҳои байналмилалӣ иштирок намуда, фикру андешаҳои худро атрофи муҳимияти пешгирии обшавии пиряхо ва масъалаҳои марбут ба обу иқлим баён доштанд. гузориши ҳамкоронамон дар ин хусус. бахшида ба рӯзи байналмилалии ҳифзи пиряхо дар шаҳри Душанбе, конфронси миллии илми амалӣ таҳти унвони пиряхо, иқлим ва захираҳои обӣ, мушкилоти муосир ва ҳамкории байналмилалӣ баргузор гардид. дар рафти чорабинӣ муовини сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Сулаймон Зиёзода, намояндагони вазорату идораҳои дахлдор, олимон ва коршиносони соҳаи обу иқлим, намояндагони муассисаҳои илмӣ, инчунин як қатор созмонҳои байналмилалӣ иштирок намуданд. дар ҷараёни конфронс масъалаҳои муҳими вобаста ба омӯзиш, мониторинг ва ҳифзи пиряхо, инчунин таъсири тағйирёбии иқлим ба захираҳои обии кишвар мавриди баррасӣ қарор гирифта, иштирокчиён аҳамияти таҳкими таҳқиқоти илмӣ, густариши ҳамкории байналмилалӣ ва истифодаи технологияҳои муосири мониторинг ва таҳлили маълумотро махсус таъкид намуданд. ҳамзамон иштирокчиён зарурати ҳамгироии натиҷаҳои таҳқиқоти илмӣ ба равандҳои қабули қарорҳо дар самти идоракунии захираҳои об, мутобиқшавӣ ба тағйирёбии иқлим ва ҳифзи устувори пиряхоро таъкид намуданд. зикр гардид, ки ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун кишвари дорои захираҳои бузурги пиряхӣ ва сарчашмаи асосии захираҳои обии Осиёи марказӣ дар пешбурди tashabbusҳои байналмилалӣ оид ба ҳифзи пиряхо нақши калидӣ мебозад. чунин чорабиниҳо бениҳоят муҳим арзёбӣ мегардад, зеро дар доираи он ҳам ҳадафҳо ҳолати ҷорӣ, ҳадафҳои дар пеш истода ва самтҳои ҳамкорӣ чӣ дар дохили кишвар, чӣ дар сатҳи минтақавӣ ва ҳамчунин дар сатҳи байналмилалӣ, яъне мавриди баррасӣ қарор мегиранд. ва ин чорабиниҳо бояд гуфт, ки яке аз тадбирҳои бениҳоят муҳим ҷиҳати пайгирӣ намудани tashabbusҳои худи ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти обу иқлим дониста мешавад. ҳамзамон дар кори конфронс масъалаҳои таҳкими ҳамкории байналмилалӣ, ҷалби сармоягузорӣ ва татбиқи лоиҳаҳои муштарак дар соҳаи омӯзиш ва ҳифзи пиряхо мавриди баррасӣ қарор гирифтанд. иштирокчиён нақши tashabbusҳои байналмилалии ҷумҳурии Тоҷикистон, аз ҷумла эълон гардидани соли байналмилалии ҳифзи пиряхо ва 10-солаи амал барои илмҳои криосфера 2025-2034-ро ҳамчун заминаи муҳими густариши ҳамкории илмӣ ва сиёсӣ дар ин самт таъкид намуданд. дар натиҷаи муҳокимаҳо зарурати ҳамгироии натиҷаҳои илмӣ ба сиёсати давлатӣ дар соҳаи идоракунии захираҳои об, мутобиқшавӣ ба тағйирёбии иқлим ва коҳиши хавфҳои табиӣ махсус қайд гардид. иштирокчиён ба мувофиқа расиданд, ки таҳкими ҳамоҳангии фаъолияти муассисаҳои илмӣ ва идораи давлатӣ, инчунин рушди ҳамкории минтақавӣ ва байналмилалӣ барои ҳифзи устувори пиряхо аҳамияти калидӣ дорад. бо назардошти муҳокимаҳои баргузоршуда, тадбири мазкур ба таҳкими ҳамкории илмӣ, институтсионалӣ ва байналмилалӣ дар самти омӯзиш ва ҳифзи пиряхо, инчунин ба рушди сиёсати устувори идоракунии захираҳои об дар ҷумҳурии Тоҷикистон мусоидат хоҳад намуд. дар ҷанбаст қайд гардид, ки натиҷаҳо ва тавсияҳои чорабинӣ ҳамчун замина барои тадбирҳои минбаъдаи миллӣ ва минтақавӣ дар соҳаи криосфера ва мутобиқшавӣ ба тағйирёбии иқлим истифода хоҳад шуд. дар натиҷаи гузарондани тадбирҳои оперативии ҷустуҷӯӣ аз ҷониби кормандони Кумитаи давлатии амнияти миллии Тоҷикистон дар ҳудуди вилояти Суғд аз гардиши ғайриқонунӣ миқдори махсусан калони маводи мухаддир мусодира карда шуд. бо назардошти хавфу хатари ҷиддии маводи нашадор ба амнияти давлат ва генофонди миллат дар ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиҳати ошкор ва пешгирии ин ҷиноят тадбирҳои муассир ва саривақтӣ андешида шуда, шахсони дар ин амали нангин даст дошта боздошт ва ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашида мешаванд. дар доираи чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ аз тарафи кормандони Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон як ҳолати муомилоти ғайриқонунӣ ва қочоқи маводи мухаддир дар ҳаҷми махсусан калон ошкор ва пешгирӣ гардид. дар рафти чорабинӣ дар
ҳудуди шаҳри хуҷанди вилояти суғд як нафар аъзои гурӯҳи ҷиноятии фаромиллӣ шаҳрванди хориҷӣ Сидей Михайло Васильевич соли таваллудаш 1972 зодаи ноҳияи Тячивский вилояти Закарпатский Украина истиқоматкунандаи шаҳри хуҷанд соли 2011 ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашида шудааст. Бо гумони даст доштан дар ин ҷиноят боздошт ва аз ӯ зиёда аз 11 килограмм маводи мухаддир дарёфт ва мусодира карда шуд. Дар рафти чорабиниҳои оперативии тафтишотӣ аз рӯи нишондоди Сидей Михайло Васильевич маълум гардид ки номбурда тибқи маслиҳати пешакӣ бо алоқаи ҷиноятии худ шаҳрванди яке аз кишварҳои хориҷӣ маълум бо лақаби Ржавӣ ин миқдор маводи нашаоварро дар шаҳри Хуҷанд дастрас намуда онро дар манзили зисташ пинҳон кардааст. Тибқи нақшаи ҷиноятӣ номбурда мақсад доштааст воситаи нашаддорро ба таври қучоқ ба хориҷи кишвар интиқол диҳад. Баъд аз чанд рӯзи нигоҳдорӣ дар манзили истиқоматиаш шаҳрванд Сидей Михайло маводи мухаддирро тавассути автомашинаи сабукрави кироя ба самти ноҳияи Спитамен интиқол дода мақсад дошт онро дар махфигоҳ зери аломати роҳи автомобилгарди ҳудуди ноҳияи Спитамен пинҳон ва шарики ҷиноятии худ бо лақаби Ржавиро огоҳ созад. мувофиқи маълумоти шуъбаи ташхисии криминалистии раёсати вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти суғд маводи нашаоварӣ мусодирашуда навъи ҳашиш буда вазни умумиаш 11 килограмму 315 граммро ташкил медиҳад. оид ба ҳолати мазкур бо дастрасии моддаи 200 қисми 4 банди д кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуда тафтишоти пешакӣ идома дорад. дар талу теппаҳои ноҳияи Рашт зимни баргузории маъракаи ниҳолшинонӣ садҳо бех ниҳоли дарахтони ҳамеша сабзу ороишӣ ва сояафкан шинонида шуд. Маъракаи ниҳолшинонӣ бо мақсади иҷрои барномаи давлатии кабудизоркунии ҷумҳурии Тоҷикистон барои то соли 2040 ба хотири сабзу хуррамгардонии муҳити зист баргузор гардида. дар он намояндагони ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон низ иштирок доштанд. бо фаро растани фасли баҳор дар ноҳияи Рашт ҳашарҳои дастҷамъони ниҳолшинонӣ баргузор гардид. дар ин ҳашари ниҳолшинонӣ муовини сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Сулаймон Зиёзода ва раиси кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Баҳодур Шеларизода иштирок намуданд. маъракаи кабудизоркунӣ бо мақсади иҷрои дастури супориши ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон оиди амалишавии барномаи давлатии кабудизоркунии ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2040 баргузор гардид. طبق اطلاع مسئولین نیال‌هایی که در این موضع شنونیده می‌شوند با اقلیم اینجا موافق می‌باشند. شناندن نیال‌ها در شفاف راه بین‌المللی و تل و تپه‌های شهرک غرم برگزار گردیده. در این حشر نیال‌شنانی نمایندگان مقامات اجرایی، کارمندان تشکیلات و اداره‌ها فعالانه اشتراک نموده نیال‌های گوناگون شنونیدند. طبق نقشه چوبینی مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه رشت هر هفته روزهای استراحتی حشرهای دستجمعانه بخشیده به جشن نوروز بین‌المللی برگزار می‌گردد. در عموم نقشه امساله ما 22000 بوده. از این 18000ش درختان سایه‌افکن و 4000ش درختان آرایشی همیشه سبز می‌باشند. در این روز در ناحیه تاجیک‌آباد نیز حشرهای دستجمعانه نهالشنانی با اشتراک ساکنان برگزار گردید. در شفاف راه نیال‌های سایه‌افکن شنونیده شد. ساکنان ناحیه با برگزاری حشرهای دستجمعانه در آبادانی محل سهم خود را می‌گذارند. дар доираи ҳаракати ҷумҳуриявии ниҳолшинонӣ ва ҷиҳати амалисозии барномаҳои мушаххаси давлатӣ дар саросари кишвар тадбирҳои сабзу хуррамгардонии муҳити атроф идома дорад. чунин тадбири сабзкорӣ дар ноҳияи шаҳристон ҳам амалӣ карда шуд. гузориш дар ин хусус. дар доираи истиқбол аз ҷашнҳои наврӯзи байналмилалӣ ва 35-солагии истиқлоли давлатӣ бо мусоидати роҳбарияти кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи шаҳристон дар шафати шоҳроҳи Душанбе шаҳристон Хуҷандчаноқ маъракаи ниҳолшинонӣ доир гардид. дар ин тадбири муҳими экологӣ намояндагони касбу кори гуногун фаъолона иштирок намуда беш аз 2000 бех ниҳолҳои сузанбаргро тибқи қоидаҳои агротехникӣ шинониданд. шаҳристон яке аз ноҳияҳои Кӯҳистон маҳсуб барои парвариши ниҳолҳои гуногун иқлимаш мусоид аст. аз ин лиҳоз имрӯз бо истифода аз машварати мутахассисони соҳа кормандони бахши ҳифзи муҳити зист бо мақсади ободу зебо ва сабзу хуррам гардонидани шоҳроҳи байналмилалии Душанбе шаҳристон Хуҷандчаноқ ниҳолҳои сузанбарг шинонида барои нигоҳубини онҳо шахсони мутасадди вобаста шудаанд. طبق اطلاع داوم سال 2026 در حدود ناحیه شهرستان شینانیدن 48000 بیخ نیالهای گوناگون و گل و بوته‌ها به نقشه گرفته شده. مسئولان عزم دارند که دورنمای پیشبینی شده را به 70000 بیخ رسانند. برای
در جماعت دهاتی به نام جوره رحمانوی شهر ترسونزاده 120 درخت آرایشی فتانیا شنانیده شد. درختان شنانیده شده از کشور ایران دسترس گردید. فتانیا درخت آرایشی بوده به کوچه و خیابانها حسن تازه میبخشد. این رستنی در بسیار کشورها از جمله ایران برای سبززار و دیوار زنده استفاده می شود. برگ‌های نوی این درخت رنگ سرخ یا سرخ رفشن دارند. بعدتر سبز می شوند. بلندیشان معمولاً از 2 تا 5 متر می رسد. در بهار گل‌های سفیدی میده می دهد. گرمی را دوست می دارد و به آن آبیاری معتدل لازم است. فتانیا در خاک‌های عادی هم خوب می سبزد. در جای آفتابی شنانیدن آن بهتر است. بریدن شاخه‌ها برگ‌های سرخ نو را بیشتر می کند. اگرچه امروز در پایتخت و دیگر شهر و ناحیه‌های کشور بهار فرا رسیده باشد، ولی در مجمع سیاحی و لیژرانی سفید دره همان زمستان باقی مانده است. طبق اطلاع مسئولان فصل زمستان در این مرکزی کلانی لیژرانی تاجیکستان تا آخرهای ماه اپریل همین سال ادامه می‌یابد. برتری دیگر این موضوع در آن است که سفید دره نه تنها در فصل زمستان بلکه در دیگر فصل‌های سال نیز برای استراحت فعال شرایط مساعد فراهم می‌آورد. زایی شای تقای مراد گزارش می‌دهد. مجمع سیاحی و لیژرانی سفید دره حالا اینجا پورا برف پوش است، ولی 50 کیلومتر دورتر از اینجا شهر دوشنبه با فرا رسیدن فصل بهار جلوی دیگر دارد. هر نفر که زمستان را دوست می دارد حالا هم وقت است آمده از این امکانیت‌های سیاحی ثمرناک استفاده نماید، زیرا در اینجا برای سیاحان داخلی و خارجی تمام امکانیت فراهم است. اگر رمزی زمستان برف باشد، پس می توان گفت که حالا هم سفید دره در فصل زمستان قرار دارد. طبق اطلاع مسئولان فصل زمستان در موضع سفید دره تا آخرهای ماه اپریل ادامه می‌یابد، زیرا تل و تپه‌های اینجا حالا هم برفی زیاد دارد و این برای لیژران‌ها و سیاحان داخلی و خارجی ذخیره اساسی است. در بعضی جایها بلندی برف تا 80 سانتی متر باقی مانده است. متخصصان و کارمندان این مجمع سیاحی امروز با پیشنهاد خدمت‌رسانی‌های سطحی بلند این گوشه تاجیکستان را نه تنها به ساکنان کشور خود بلکه به عالمیان معرفی می‌سازند. از آغاز موسم تا امروز زیاد از 100,000 نفر از این مجمع استفاده نمودند و این روند حالا هم ادامه دارد. маротибаи аввал аст ки ман ба тоҷикистон омадам. аниқтараш якчанд рӯз пеш. ман рӯзи авваламро дар шаҳри душанбе гузаронидам. аҷиб ин аст ки дар пойтахт баҳор ва дар сафеддара зимистон аст. ва ин субҳ ман ба сафеддара барои истироҳат ва лиҷаронӣ омадам. ин ҷо зебо аст ва боду ҳавои тоза дорад. хушбахт аз он ҳастам ки саёҳати худро дар чунин манзараи зебои тоҷикистон хотирмонд сипарӣ менамоям. در فصل بهار سفیددره پر از برف همه جا سفید است. در سفیددره نه تنها سیاحان داخلی بلکه سیاحان بیرون از کشور آمدن لیژرانی دارند. اینجا به من به حد معقول است. پنجم بار است که من به اینجا آمده با همراه رفیقم مثلا استراحت میکنیم، لیژه میرونیم. امروز سفید دره یگانه مرکز کلانی لیژرانی در تاجیکستان می باشد که امکانیت‌های فراوانی ورزشی و سیاحی را دارا است. در این مجمع برای لیژرانی راه‌های مخصوص و سنوبورن با درازی زیاد از 14 کیلومتر موجود است. این مکان امروز به یکی از مرکزهای مهم رشد سیاحی و ورزش‌های زمستانه در کشور تبدیل یافته همساله صدها دوستداران طبیعت و ورزش را به خود جلب می‌نماید. ما امروز از دوشنبه آمدیم. دوشنبه در بهار علاقه همه چیز شکوف در آنجا، لیکن اینجا با آمدیم سحر و زمستان هم هست. بسیار قلعه است که تیز از دوشنبه آمده میتونیم. بسیار جای زیبا است. برای ما اولوی آمدیم. بسیار وقتی خوب گذراندیم. برتری دیگر این موضوع در آن است که سفید دره نه تنها در فصل زمستان بلکه در دیگر فصل‌های سال نیز برای استراحت شرایط مساعد فراهم می‌آورد. در برابر این انفراستراکچور معاصر استراحتی نیز در اینجا فراهم شده است. در این نماد لیژرانی خواهش کودکان و جوانان خیلی زیاد هستند. در اینجا ما با آنها تمرین میکنیم و در برابر این شما می‌بینید که مجمع لیژرانی سفید دره چگونه رشد کرده است. بیان در مجمع لیژرانی سفید دره لیژرانی کنند.
дар маҷмӯъ роҳи танобӣ ки садҳо нафарро дар як соат ба қуллаҳои барфпӯш мебарад фаъолияти мунтазам дорад. Баландии майдони лижаронӣ дар Сафедара аз 2260 то зиёда аз 3000 метрро ташкил дода, фарқи баландии он ба 759 метр мерасад ки ин нишондиҳанда дар байни ҳамаи пойгоҳҳои лижаронии Тоҷикистон яке аз баландтарин ба ҳисоб меравад. татбиқи лоиҳаи таҷдид ва навсозии роҳи мошингарди Душанбе-Кулма қисмати Рӯшон Варшез дар мулоқоти роҳбарияти Вазорати нақлиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон бо ҳайати Бонки Исломии Рушд дар Душанбе баррасӣ гардид. роҳи мазкур қисмати долони мултимодалии байналмилалии Чин, Тоҷикистон, Узбекистон, Туркманистон, Эрон, Туркия, Аврупо буда ҳам барои Тоҷикистон ва ҳам барои минтақа аҳамияти муҳими стратегӣ дорад. дарозии роҳи мошингарди Рӯшон Варшез 235 километрро ташкил дода, он ба категорияи сеюми роҳҳо дохил мебошад. ин тарҳ марҳила ба марҳила татбиқ гардида, дар марҳилаи якум 40 километр ва дар марҳилаи дуюм 33 километри роҳ таҷдид ва навсозӣ карда мешавад. дар таърихи ҳар халқияту миллат ҷашнҳои қадимию аҷдодӣ ҳамчун рамзи ҳуввият, эҳёи табиат ва умеди ояндаи равшан ҷойгоҳи махсус доранд. барои мардуми тоҷик яке аз чунин ҷашнҳои муқаддас ва оламафрӯз Наврӯз аст. наврӯз ҷашни зиндагисозест ки ҳазорсолаҳо пеш пайдо шуда то имрӯз ҳамчун рамзи навшавии табиат, покӣ ва ҳамбастагӣ боқӣ мондааст. дар фарҳанги тоҷикон наврӯз на танҳо ҷашн, балки фалсафаи зиндагӣ, ҳамбастагӣ бо табиат, дӯстӣ, адолат ва умед ба оянда аст. бо соҳибистиқлол гардидани Ҷумҳурии Тоҷикистон наврӯз ба муҳимтарин ҷашни миллӣ табдил ёфт ва имрӯз бо шукӯҳу шаҳомати беназир таҷлил карда мешавад. наврӯз ҷашни сирф мардумӣ ва табиӣ буда ба ҳеҷ дину мазҳаб алоқаманд нест, балки бо ҳаёти инсон ва табиат робитаи ногусастанӣ дорад. ҳамзамон дар солҳои истиқлоли давлатӣ иншооти бузурги миллӣ сохта ба истифода дода шуданд ки шукӯҳу шаҳомати шаҳри Душанберо боз ҳам рангинтар намуданд. иншооти ба номи Наврӯз гузошта шуда имрӯз ба маркази ҳамоишҳои бузурги давлативу ҷаҳонӣ табдил ёфтаанд. дар солҳои соҳибистиқлолӣ якчанд суннатҳои наврӯзӣ эҳё шуданд ки ҳоло ҳам мислаш дар дигар кишварҳои ҳавзаи фарҳангии Наврӯз мавҷуд нест, аз ҷумла баргузории корвони наврӯзӣ ва сайри гули лола. бо дастури пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Душанбе бунёди маркази байналмилалии Наврӯз оғоз гардидааст. ин марказ дар оянда ҳамчун маркази таҳқиқотӣ, фарҳангӣ ва сайёҳӣ хизмат намуда, арзишҳои наврӯзиро ҳифз карда ба наслҳои оянда интиқол хоҳад дод. Наврӯзи байналмилалӣ имрӯз на танҳо ҷашн, балки воситаи тарбияи наслҳои нав, рушди сайёҳӣ ва рамзи ҳамкории байналмилалӣ гардидааст. дар вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон дар чаҳорчӯбаи татбиқи ҳадафҳои саноати кунонӣ бо суръати мамлакат як қатор иқтидорҳои нави саноатӣ бунёд гардиданд ки дар натиҷа сатҳи некуаҳволии сокинон баланд ва тавоноии истеҳсолии вилоят беҳтар шуд. ба ифтихори солгарди 35-уми истиқлолии давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳру ноҳияҳои вилоят бунёди як қатор коргоҳҳои нави саноатӣ барои коркарди маҳсулоти дохилӣ ба нақша гирифта шудааст. дар вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон 191 коргоҳу корхонаҳои саноатӣ фаъолият дошта, зиёда аз 1800 ҷойи корӣ таъсис дода шудааст. аз ин шумора 54 корхонаву коргоҳ соли 2025 мавриди истифода қарор дода шуда, бунёди паркҳои технологӣ ва дигар корхонаҳои саноатӣ дар шаҳру ноҳияҳои вилоят идома доранд. ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатии вилоят бошад ба 336 миллион сомонӣ расонда шуд ки нисбати соли 2024 ба маблағи 29,2 миллион сомонӣ зиёда аст. бо мақсади тақвият бахшидан ба раванди саноаткунонии вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон соли 2026 ба ҳолати ҳозира 32 адад корхонаву коргоҳҳои истеҳсолие ки аллакай сарчашмаи маблағгузорияшон муайян шудагӣ аст ба нақша гирифта шудааст.
ҳамасола дар вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва соҳибкорон корхонаҳои саноатӣ сохта мавриди истифода қарор дода мешаванд. аз рӯи гуфтаи мутахассисон дар ҳудуди вилоят 43 кон бо 46 зуҳуроти маъдан, 24 намуди канданиҳои фоиданок ва нуқтаҳои дорои сангҳо ва металлҳои қиматбаҳо муайян шуданд. ба ҳолати кунунӣ дар ҳудуди вилоят зиёда аз 250 зуҳуроти зеризаминӣ ба қайд гирифта шудааст. бо назардошти ин мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон нақша доранд ки то соли 2030 бо зиёда аз 100 корхонаи саноатӣ оид ба коркарди маҳсулоти дохилӣ аз ҷумла маъданҳои кӯҳӣ бунёд намуда барои самаранок истифода бурдани замин ва зиёд намудани истеҳсолот дар соҳаи растанипарварӣ, коркарди меваю сабзавот, маҳсулоти чорво ва гиёҳҳои шифобахш дар ҳамкорӣ бо соҳибкорон тадбирҳои саривақтиро амалӣ намоянд. зарфияти сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумии тоҷикистон дар 32-юмин намоишгоҳи байналмилалии сайёҳии МИД 2026 ки аз 11 то 21 март дар шаҳри Москва идома меёбад, муаррифӣ мегардад. кумитаи рушди сайёҳии назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар маркази намоишгоҳи Крокус Экспо дар масоҳати 63 метри мураббаъ гӯшаи сайёҳии тоҷикистонро ташкил кард ки дар он маводи таблиғотӣ, имконияти сайёҳӣ, роҳнамо, харитаҳо, варақаҳои иттилоотӣ, намунаҳои ҳунарҳои мардумӣ ва дигар маълумоти мавриди таваҷҷӯҳ ба намоиш гузошта шудааст. дар шаҳри Бохтар бахшида ба рӯзи матбуот чорабинӣ бо шукӯҳ баргузор шуд. дар ҳамоиш иброз шуд ки дар Тоҷикистони соҳиб истиқлол ба рушди матбуот ва дигар воситаҳои ахбори омма диққати махсус зоҳир гардида, заминаҳои ҳуқуқӣ ва шароити мусоиди фаъолият фароҳам оварда шудааст. аҳли қалам бо истифода аз чунин имконот барои муаррифии таърихи пурғановати халқи тоҷик, фарҳангу тамаддуни оламгир, анъанаҳои милливу қадимӣ, дастовардҳои даврони соҳиб истиқлолӣ, таҳкими ваҳдату ҳамдилӣ ва бовар ба фардои саодатбахш меҳнат менамоянд. ҳамкорони мо дар ин хусус гузориш медиҳанд. дар маркази вилояти Хатлон шаҳри Бохтар ба муносибати 114-солагии матбуоти тоҷик бо иштироки қаламкашони вилоят ва собиқадорони соҳаи табъу нашр чорабинии илми маърифатӣ доир гардид. баҳри муаррифии дастовардҳои кормандони васоити ахбори оммаи вилоят, намоиши имкониятҳои ин соҳа пешниҳоди ҳозирин гардонида шуд. зикр гардид ки дар вилоят беш аз 30 нашрияи даврӣ фаъолият дошта, онҳо баҳри муаррифии дастовардҳои вилоят ва имконоту зарфиятҳои рушд, тарғиби сиясати давлатӣ, рӯйдоду матолибҳои созанда ба чоп мерасанд. дар идома бахшида ба ин рӯзи таърихӣ вохӯрӣ бо кормандони васоити ахбори омма, зиёёну собиқадорони соҳа доир гардид ва дар он оид ба таърихи пайдоиши аввалин рӯзномаи тоҷикӣ, фаъолияти нашрияҳои даврию нақши онҳо дар муаррифии дастовардҳо ва пиёда намудани сиясати давлатӣ ибрози назар шуд. қайд гардид ки матбуот ва воситаҳои ахбори омма дар замони муосир ҳамчун як рукни муҳими сиёсӣ ва маънавии ҷомеа дар таҳкими асолати миллӣ, давлатдорӣ, ҷаҳонбинии мардум, пойдории адолату воқеияти рӯзгор нақши муассир доранд. айни ҳол теъдоди зиёди нашрияҳои чопӣ, телевизиону радиоҳо дар тамоми шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ фаъол буда барои огоҳ намудани ҷомеа саҳми назар аст мегузоранд. дар идомаи чорабинӣ маросими қадрдонии ғолибони озмуни вилоятӣ нерӯи сухан доир шуд. тибқи иттилоъ дар озмуни мазкур аз рӯи 10 номинатсия беш аз 200 маводи чопию видеоӣ пешниҳод гардид ки беҳтаринҳо бо возиҳии якдилонаи даварон бо мукофотпулӣ ва диплом қадрдонӣ шуданд. ҳамзамон барои фаъолияти самарабахш ва иҷрои рисолати касбӣ як қатор кормандони нашрияҳои даврӣ бо сипосномаи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти Хатлон сарфароз гардиданд. зимни баргузории ҳамоишҳо ба муносибати рӯзи матбуот дар шаҳри Хуҷанд зикр гардид ки матбуот дар тарбияи маънавии ҷомеа нақши бориз гузошта, инсонҳоро ба сӯи фардои дурахшон ва ояндаи нек роҳнамун месозанд. фаъолияти бо самари воситаҳои ахбори омма, инъикоси воқеъбинонаи онҳо сабаби болоравии огоҳию худшиносӣ, маърифату ҷаҳонбинии мардум, ошкору ислоҳи камбудиҳои ҷомеа ва рушди давлатдорӣ мегардад. در تالار مهمانخانه سوقدیان شهر خوجند بخشیده به روز مطبوعات تاجیک جمع‌آوری تنتنوی برگزار گردید. تذکر داده شد که مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت با واسطه‌های اخبار عامه همکاری خوب و گسترش داشته از خدمات رسانه‌های چاپی و الکترونی در تحلیل و بررسی مشکلات و معما و راه حل آنها
به طور وسیع استفاده می نماید. سپس در وضعیت تنتنبی برای فعالیت پرثمر و به مناسبت روز مطبوعات با یک قطار کارمندان واسطه های اخبار عامه، سپاسنامه های مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت، افتخارنامه اتفاق ژورنالیستان تاجیکستان، سازمان ژورنالیستان ولایت، عنوان های اعلاچی مطبوعات جمهوری تاجیکستان سپاریده شد. من فکر میکنم که ژورنالیستان چون نفران پیشگام جامعه در ترغیب سیاستی خردمندانه حکومت جمهوری تاجیکستان در ترغیب هویت و خویشتن‌شناسی ملی سهم باسزا دارند و در آینده نیز ما همین رسالت اصلی خود وطنداری خود اجرا خواهیم کرد. همچنین در تالار خورد مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر خوجند به مناسبت روز مطبوعات تاجیک با اشتراک نمایندگان واسطه‌های اخبار عامه چهاربینی ادانه برگزار گردید. در شرایط امروزی جهان اطلاعاتی نقش ژورنالیستان خیلی روشن و موثر ارزیابی می‌گردد، زیرا از کار و فعالیت روزنامه‌نگاران رشد جامعه وابستگی دارد. اظهار امیدواری کرده شد که روزنامه‌نگاران در ترغیب سیاست پیشگرفته حکومت مملکت خاصتاً غایه‌های دوراندیشانه و آینده‌بینانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان سهم نظررس می‌گذارند. امروز در دانشگاه ملی تاجیکستان مرحله مؤسسوی آزمون جمهوریوی شاهنامه‌خوانی برگزار گردید. در این دوره آزمون بیش از 100 نفر از 20 فاکولته دانشگاه اشتراک نموده از اثر بی‌زوال حکیم فردوسی داستان‌ها قرائت کردند. در ابتدای دوره مؤسسوی آزمون جمهوریوی شاهنامه‌خوانی ریاست دانشگاه ملی تاجیکستان پیرامون جزئیات برگزاری این همایش سطح بلند ابراز اندیشه کردند. تذکر داده شد که برگزاری آزمون جمهوریوی شاهنامه‌خوانی رویداد مهم فرهنگی و معرفتی برای گرامی داشت میراث بزرگ ادبی و تاریخی خلق تاجیک شاهنامه بی‌زوال ابوالقاسم فردوسی به حساب می‌رود. این اقدام نه تنها توجه به اثر کلاسیکی ادبیات خلق تاجیک بلکه قدم استوار در راه تحکیم خودشناسی ملی، احیای ارزش‌های تاریخی و بلند برداشتن حس خویشتن‌شناسی و وطن دوستی اهل جامعه به حساب می‌رود. رغبت دانشجویان جهت اشتراک در این تدبیر از مرحله‌های ابتدایی واضح بود. اطلاع داده شد که تا این دوره آزمون 104 نفر داوطلب را خط گرفت و غالبان این مرحله به دوره‌های ناحیوی و شهری و جمهوریوی فرستاده می‌شوند. ما جوانان وقتی که شاهنامه ابوالقاسم فردوسی را مطالعه می‌نماییم از تاریخ پرافتخار خلق و وطن خود آگاه می‌گردیم و به واسطه هر جوانی که این شاهسر را مطالعه می‌کند خودآگاه و خودشناس می‌گردد. هدف اساسی برگزاری آزمون جمهوریوی شاهنامه‌خوانی از جانب پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان جلب قشرهای گوناگون جامعه به خصوص نورسان و جوانان به مطالعه عمیق شاهنامه حکیم فردوسی بوده، آن در بلند برداشتن سطح معرفت ادبی و تحکیم احساس افتخار ملی سهمی بارز دارد. با گذراندن چهاربینی درهای گشاده به صدها نفر خوانندگان مؤسسه‌های تعلیمی امکانیت‌های دانشگاه دولتی باختر به نام ناصر خسرو معرفی کرده شد. شرایط فراهم آورده شده تحصیل در این مؤسسه عالی کسبی مملکت به استانداردهای پذیرفته شده بین المللی جوابگو است، میگویند همکاران ما. با مقصد شناس نمودن ختم کنندگان مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی با نظام تحصیلات عالی و اختصاص‌های موجوده در دانشگاه دولتی باختر به نام ناصر خسرو چهاربینی درهای گشاد برگزار شد. تشبث مذکور در زمینه سیاست دولتی ساحه معارف و با ابتکار ریاست معارف ولایت ختلان در همکاری با ریاست دانشگاه راه اندازی شد. در چهاربینی ختم کنندگان مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی لیسی‌ها و گیمنازیا‌ها اشتراک نموده با شرایط تحصیل و فعالیت تعلیمی دانشگاه از نزدیک شناس شدند. هنگام بازدید اشتراکچیان از فاکولته‌ها، سیمخانه‌های الکترونی، تالارهای کنفرانسی، کتابخانه، خوابگاه‌ها و تالارهای ورزشی و فرهنگی دانشگاه دیدن نمودند. باید ذکر کرد که عین زمان در دانشگاه 14 فاکولته فعالیت داشته از روی 104 اختصاص متخصصان آماده کرده می‌شوند. تحصیل در این مؤسسه عالی در شکل‌های روزانه و فاصله‌ای از روی درجه‌های بکالور، ماجستر، دکتر از روی اختصاص PhD و اینچنین معلومات دیومی عالی به راه مانده شده است. در ادامه چهاربینی با داوطلبان ختم کنندگان مکتب‌های تحصیلات عمومی، لیسی‌ها و گیمنازیا‌ها واخوری برگزار شد. در جریان صحبت با آنها اوید به ترتیب قبول، روند تحصیل و
имкониятҳои он дар муассисаҳои таҳсилоти олӣ маълумоти зарурӣ пешниҳод карда шуд. ҳамчунин довталабон аз марказҳои омӯзишӣ ва озмоишгоҳҳои илмию таълимӣ боздид намуда бо намояндагони факултетҳо ва омӯзгорон суҳбат анҷом доданд. либоси миллӣ ҷузъи фарҳанги миллӣ ба шумор рафта, ёдгоре аз ниёгон аст, ки дар тӯли қарнҳо зебогиашро гум накардааст. дар саросари кишвар роҳандозӣ шудани чорабиниҳои гуногун, аз ҷумла роҳпаймоии идона зери унвони тоҷикона мепӯшем ва даҳо аксияҳои тарғиботии дигар арҷгузории бонувон ба либоси миллиро тақвияти бештар бахшид. бо мақсади пост доштани фарҳанги либоспӯшии миллӣ ҳамчун арзиши воло дар толори кохи фарҳанги ноҳияи ёвон чорабинии бошукӯ зери унвони тоҷикона мепӯшем доир гашт. чорабинии мазкур бо дастгирии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи ёвон, ташаббуси бахши кор бо занон ва оила, бахши кор бо ҷавонон ва варзиш, шуъбаи маориф ва фарҳанги ноҳия баргузор карда шуд. масъулин муҳимияти ташкил ва гузарондани чунин чорабинии зебои фарҳангиро ба ҳозирин шарҳ дода зикр доштанд, ки либоси миллӣ чун дигар арзишҳои миллӣ муаррифгари миллат ҷузъе аз фарҳанги миллӣ аст, ки он таърихи тӯлонии ташаккули худро дорад. бо гузашти солҳо имрӯз шаҳомату зебогии либосҳои миллии тоҷикон сарҳаднопазир гардидааст. ҳамин аст, ки бо ибтикори асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон Созмони милали муттаҳид чакани тоҷикро аз зумраи ёдгориҳои беназири фарҳангии ҷаҳонгир эътироф кард. дар идомаи ин тадбир бо иштироки даҳҳо гулдухтарони чаканпӯшу адраспӯш раҳпаймоии идона дар кӯчаҳои марказии ноҳия баргузор гардид. ҳадафи асосии баргузории ин иқдом таҳкими ҳисси худшиносии миллӣ, арчгузорӣ ба фарҳангу анъанаҳои неки ниёгон, тарғиби либоси миллӣ ва баланд бардоштани завқи зебоипарастии шаҳрвандон арзёбӣ мегардад. иштирокчиён бо либоси миллӣ аз ҷумла атласу адрас ва дигар намунаҳои ҳунари волои мардумӣ дар фазои идона ва рӯҳияи баланди ватандӯстӣ раҳпаймоӣ намуданд. зимни баргузории чорабинӣ таъкид гардид, ки иқдоми тоҷикона мепӯшем ба эҳё ва ҳифзи арзишҳои миллӣ, муаррифии фарҳанги ғании тоҷикон ва таҳкими ваҳдати ҷомеа мусоидат менамояд. иқдоми мазкур дар шароити ҷаҳонишавӣ барои ҳифзи асолати миллӣ ва муаррифии симои фарҳангии миллат аҳамияти хоса дорад. дар шаҳри Бангкоки Таиланд ҷоми ҷаҳонии бокс U19